के काम लाग्यो त हामीले खा नपाएपछि हामीले खा नपाएपछि त के काम थियो पानी फोन नहीं लगा था तो देखा ही रहा था तो अशांति से तो फोन ही बिगड़ रहा है संजय तो फोन लगाने को नहीं है निर्मल जस्तो मान्छे है पछाडिको विनय सर पछाडिको त निर्मल जस्तो है कता गयो घाम घाम देखाउँ भनेको घाम अब हामी जाने हो त थुप्पामा त्यसको पछि यो टुप्पामा